na chuan minister zom tak Lalrinpuii'n demand kan soi ho na te wen rap turin kan so manga soi fiangai ati te ron soi fein a demand te hausa lon pas dir hal sela ilo so mang u pu speaker kalome he zana tlai de ulek to adaria le chan ve alo ni ta I ka department chana khan pu speaker tourism chungchang khami somni le pathumin anon soya WCD kha mi panga in anon soya women atel toi chuan mi paho hian an soi tui to lo thina sowan panga chawin ron soi ni chuan tribal affairs chungchang kha mi parukin an ron soi boka health department chungchang kha mi som panga in an ron soi ni ti chuan pu speaker hei ta hian ka in ring ve meya han react po cha koma ma se array don tu ka nang ma kal tlangin pu speaker reban ti chuan an react na zong zong kha ziakin ka pe theatin ka wine up speech a hianin atel teu don thawa a fia tho in ka ring boka kalo in bua sei to na hian ni zan dan ni de chan ve khan ka speech tur hi ka zo ve chia chu chuang chuanin phek som le pariatania chu ro chin ngai thla zo vek chu pu speaker ka nge na ni ti chuan ka demand lama chuan ka kal mei tonga ama saberin demand number somli le pathumna tourism department hi han soidon taila tun malama kha chuan tourism ti masonan hian infrastructure lama malak ani thina muntam taka tourist lodge te sak ani in tourist destination sang ti changtun nan DPR te siam ania central sarkara thelu ani in tam tak chu thomek te po tuna hian ala omani voini nge ya po hian prasad hmaya project pakhat development at wangchia ti chu champhai district chu kan prime minister zaom takpu Narendra Modi chuan virtual mode in ahonga kan tourism kan director pila roding le a ho te pon han kal nge ani ti chuan tourism sector ti chang tlun nan hian sarkar ma sa te kha an fakom eming ka sia an malak na te tha chu wang chuan thil tha chunjom tlak zong sung chu kan chum jom ze lang amai ro chu tourism sector ti chang tunga mason na kalpui tak tak tur chuan kalphung thar hi kan mamo via win ka sia chumi ti hlo tling tura kan malak na tum na sang te kan soyenga pakhat na chuan tourism hlo tin na ta na poimo ber chu mi pui te kan ni chu wang chuan tourism a kalphung thar thlen turin community based tourism ataka kalpui kan tum ani panina chuan United Nations in Sustainable Development Goals le target asiam te be chanin tourism development department chuan mason na tuan tling le road tling nei hi tum hle a ka soidu chu SDG goals sang tourism mason ne ken tel the goal number 1 no poverty goal number 3 good health and well-being te goal number 5 gender equality te goal number 6 clean water and sanitation te goal number 7 affordable and clean energy te baka goal number 8 decent work and economic growth te hi thingtlang ma son na ele bar konga ol samna an nei the na turin tourism development atanga thlentir kan tum ani tourism ma son na hian kan tu le fa chuan local zer tur te tan ma son na tluan tling the rolling sustainable development ani thena le tourism chu inclusive and sustainable economic growth ani thenan the top chwa atum ani pathumna chuan tourism village tan pilot phase turin khopali panga thlan chwa SWOT analysis ne na tourism lama ma an son thena tur malak pui kan tumani hei bak hen village based MLA tin thena tourism village an bial thewa adopt turin ngen na karon siam to khen lo mu theu toin karinga tourism hi eizon na puitling sumlak lu na thatak siam kan tuma na kumba chita po hian kan revenue target a sarkar chuan noi zathum le somnga pu speaker min tuka chu po chu len nge kan tumang ti hi house kal tlangin karon seidu ni palina chuan tourist ten Mizoram chung nuam ti takan lo thlen the nan tuna hian airport a greeter kan da a chan chu welcome to Mizoram an lo ti rik ngot po hian tourist tam tak chu an ngai angam sa em a inner line permit nei ngai te kan ni a then khatong thiam manglawin
อันเราวินเดคุรเพจวน local นนจากเต official แล้วเราจินเตปอฮีอันสูงกว่าเราจินนนเละเตปอนอมชินแล้วว่าข้างที่เขาเชื่องิน airport อะ greeter กันดาตัวอันนี้ปังงานจวน privatization outsourcing กัลปุยเซลตัวมันเนี่ย laws making infrastructure กันในที่ฮีดิฉันพอกันง่ายชัดเจนตัวเฮลมาจังเตหันแห่งส่งฮี privatize เบเซลดันไงตัวชากันตีอะปรุกน่าจวนมิโซรัมชูงะคมปุยเลียนเนวกันเนี่ยกันฮาร์สัตเนี่ยที่กันละเชงงะนี่กลุ่มลูกG20 summit กันเทนเวจุมปอมีควอลเทนนั่นละมาฮาร์สัตนะกันโตเตค่ะกันละเชเชวงะชูวางจวนมิโซรัมชูงะ5-star hotel อมเวทเงี้ยนตัวเฮียนมากันละฮีกัน chief minister เตเนี่ยปอเฮียนสวยโหนั่นเตกันละนี่อ่างโดนนี่จวนปัสรีน่ะจวนควาจินตำโจกันหีปะควาจินโฮเทนพลันมูมัลตะกะมิโซรัมอันรันโตเทนตูรินอีเวนต์คาเลนดาร์กันเสียมตัวเฮมีมังเฮนทัวร์แพ็กเกจเตเสียมินมิโซรัมช่วงเล็บปอนทัวร์โอเปอเรเตอร์เทเนนจังปปินัตังอัตัมเทียงเบรกันมาร์เก็ตงะซุมหุยลูนาตานเตกันมังะเอ็นตีนันจับจาร์กูเตปอฮีทัวริซึมเนี่ยกันทอหัวคอนเวอร์เจนส์กันเนี่ยจวนเกนินอามาร์เก็ตกันเราเตียงะมีตั้มตักอันเราลุดเทโดนอันนี้ปริยัติน่าจวน guidelines for homestay กันเนี่ยเมกจูทัศกินกันเสียมเละเมกะกัน policy ไก่หน่อยทิลอันนี้วางินอุลุกเดวเล็กินกันเสียมในจีนอาคารปุเกปูรินเตติเมียงสติขันมิงกันใส่ตุสอลทุดขานคลายขารอนสวยค่ะการรีแอคชั่นเหล่านี้เสร็จละจูวางจวนินตัวนาเฮียนเขามี guideline ค่ะทิ้งกลางทัวริซึมแล้วมาตุยมีติตานะเอจดนั่งเงี้ยเห็ดตักอันนี้เทนะตูรินมากันละโดนนี่ทินปกวนะจวนทัวริสต์ vehicle scheme เตเสียมตุมาลากเมกันนี่taxi fare เตเราโตมาทัวริสต์เขาวินันรอนสวยเซลเบรจูแห่ง tourist vehicle กัน scheme กันในเราที่นี่เมกาลายที่ควานอันนี้ใช้มาล้อมตักกิน tourist hotel นั่นมังเฮมี scheme ที่ตุนไล่เห็นกันบ่อยปุยเมกะtourism ที่ charge ก็หลักหน่วยยันวัยทุ่มกัน meeting ต่อ meeting เคลมเลียนเดียวจูอับบากะพอยัน officer เคลมเลียนเดียวเตนสวยโหนะวัยตั้มตักกันในต่อบอกที่ยังจวนนินเฮ scheme พอฮีกันบ่อยปุยเมกันนี่จวนสมนะจวน training and capacity building จุงจางเฮียปุยหมอเสียกันเสียเฮียกัน party manifesto hand holding policy เตนปุยอินซูซุยเวียวินกัสยาเฮียงตัวเฮียนกลุ่มทารังจวน department ปุยมานะเสด็จจวลินทิ้งกลาง tourism potential ในที่ขวากมาลักกันตุมาเฮียบากเฮียน airport police duty เตตาน basic communication skill เตเลอดังเต home department เตเนนจังกลาง training บวชใส่กันตุมบกอันนี้กลุ่มกัลตาเมกสังหิสมหิปทุมนิลีดิเซมบาร์แข่งขันมิโซรัมมีควอลรันรูดต่อดู domestic tourist กันที่อังจีควอลจินต่อตู้กันไหนฮีมีหน่วยขัดเลสิงาเลสังหิเลซาลีเลสอมปทุมอันนี้foreign tourist ฮีสังหิเลสังาเลปทุมอันนี้ฟ้ายินหน่วยขัดสิงาสังนี่จะกว่าเลสอมปรุกันไหนตัวนี้เฮ้เองเราตัวไหนยันโปรเจกต์กันไล่กันไหนเจ้าว่ากันสวยปัวตั้งค่ะdevelopment of village-based ecotourism at Kamrang in Mizoram เดสิตสวยกันเนี่ยจวน development of Mount Moma ecological park จากเฮ้พอฮีอันนี้เสียกันเนี่ยประเทศซาระกันตั้มนี่จวน March ตบลำปัง April สติริยันเฮ้พอฮีอาหนนั่นเองกันตุมาปฐุมน่ะจวน development of Bero tourist resort Aizol เฮ้ซาเซนหัวยกันเนี่ยบอกว่าจวน upgradation of rural roads in O2 district of Mizoram เรย์เอกสามกลางและตุงเวลาเต development of infrastructure for pilgrimage and heritage tourism in the state of Mizoram under Prasad scheme เต PCC road at Bong Farm Veng road สายรังดินทระเต laying of golf course paver block at Tenzol and upgradation of Chongte tourist loss แห่งที่ไปกัน members อมตักปุระบาดโรมอยโจนักขัดชานนี่ฮะเซลตาเซ development of convention center scheme for assistance of central agencies for tourism infrastructure development ว่าโกสินอัฐไลเตนี่จุดอย่างจวนสวยตักอังคัน tourism ฮันdevelop นะตัวทิลตั้มตะกันเนี่ยเงี้ย potential เงี้ยควอลิตี้ล้วนดูตีเตปอกันเนี่ยจุดอย่างจวน detail project กันเสียมเจลนี่จูบากจวนตัวไหนเฮียนขานิจินาปกขัน
pura ba ta zo na thau kha pu speaker ka chan na ngal ni ta sela DPIIT in kan DPR thelu te chu unity mall chungchang amin pom saka cheng vai bel se za som hi pasari lai mai fund allocation min pe ngala ma se Ministry of Finance wai Department of Expenditure sangson turin ala tang meka akal tuang thoi hi kan be si ni pu ram than moi zo na ka chan na pa ni bokanga Swades Darsan 2.0 hi he project noi hian aizole champhai destination thlanani a Swades Darsan 2.0 hi sector scheme ani a 100% central funding ani a project consultant po central government in Aegis India Consulting Engineers Private Limited te aron thlanga project manager in aizola thuchilin master plan hi aizole champhai destination tan hian duan mek ani Development of Wilderness Tourism at Sairep Tlang, Ministry of Donor Hnoya Nesits OTRI atang base in planning le program department tuna hian kan thelu to challenge based destination under Swades Darsan 2.0 hi district sanga deputy commissioner chairman destination management committee ten tang kopin Ministry of Tourism anhoi proposal te hi kan thelu to bokani Lunglei district atangin integrated development of spiritual tourism at Lunglei district panhina Kolosip district atangin development of village based eco tourism at Lungdai in Kolosip district Aizol district P Beril Van sangi ka chan na kha ani ngalanga relieving the past heritage tourism and heritage works at Lungleng in Aizol tin apalina John Siaha district atangin promotion of eco tourism and Amrit Darohar side Ramsar side at Palak Lake in Siaha district tiania provision of basic amenities in heritage site under Prasad Ayan Wangchia Khwalzintetan basic amenities ASI na phalchina siam tumania proposal hi Ministry of Tourism in INDIC mek ani chinchu ba ka chuan safety of women travelers under Nirbhaya scheme hian Hmeichhe Khwalzinte himna lam hoi tourism development proposal hi Ministry of Tourism in INDIC sak mek bok ani tun tum budget a hian kum hmasa RE sang ni somni pathum le ni le I tourism budget pum pui tlak niam na hi 76.28 lakhs ania major works budget da thin infrastructure assets Noy da ta ka kan sum phan tur tlak niam wangte GIA salary ta na sum kan da tak lo wangte ani ber mai hetia kan ni chung hian Nirbhaya scheme hnoya safety of women travelers kalpuina ta na state matching share tour cheng noi som thum le phariat da ania nabat project na kalpuina tur tan cheng noi za som thum pathum point somruk le pakhat ruang man ani thei hi alom om ka ti em kan finance minister hnen alom thu ka soi ngalani apanhina chon social welfare department lam han soi zui le ta ila social welfare department hi directorate pani social welfare and tribal affairs le women and child development te attender ania he department a hian a huam zau khopa ni chi na po pu speaker ka thian te hian an soi to kha naw pai lai tanga tarkun khu bi thleng hian kan huam vek meya anuam po ka ti hle mai women and child development han lam hian soi masata ila naw pang en kol na ba ka Hmeichhe choi kan na le hum hal na program sang kan nei mek te ka tar lang masadua a trong hi vai trong hi deuh vek ani wangin in lo hrethiam mai donia shaksham angan wadi le poshan 2.0 ani a hi wadi kan tia kan soi thin folk hania nutrition semna program ani ber mai panina chon mission batsalia nau pang dik na chan vo hum halna scheme ania ani hian juvenile justice act noya na an thok ani pathum na mission sakti Hmeichhe choi kan na le ven himna scheme ania one stop center kan ti thian en kol lang sar zwal te chuan ni chuan beti bachao beti padao an tia BBBP Hmeichhe nau pang hum hala choi kan na program kan ti thin te hi kan kalpui meka tin samarthi an tia women empowerment hnoya now pai lom man kan ti thin kha kan hrethiwing ka ringa hi PMMVY scheme te kan neya he scheme big hnuai kan hlotlin na ti han soi zau talukila he scheme hnuai hian India ram puma state thok tha te na apali na fourth position kan ni beka north east a phechon pu speaker pakhat na kan ni tin serchip district hi azonin kumsang hi sompriat le sompakwa rampum huapa district ti thaber loman adong bokani he ham that nei wan ni thlangin naw pai mi sing thum sang ruk jahni le pasarin andong to ani tin Hmeichhe ra bitleu to te en kolatan puin hun hi shakti sadan scheme hnuai kan nei boka
tin chu ba ka chon sakti neva santi a working women's hostel ani atuna hian Mizoram pathum aizola pahni khumza omna le khumsom thum omna lungleya pakhat khumsom thum omna ani a tin scheme thar palna kan tia hei crèche ani a tuna hian anganwadi kam crèche zale somnga le panga siam na turatan approval kan neya halak mek nin hun sang sanga thok tu tur te po lak mek ani tin heng te ba ka hian Hmeichhe le nau pangte ta na thok tu board le commission sang te kan neya chung te chu pakhatna chuan Mizoram State Commission for Women panina chuan Mizoram State Social Welfare Board pathumna chuan Mizoram State Commission for Protection of Child Rights Act palina chuan Mizoram State Council for Child Welfare chuba ka chuan Hmeichhe hum himna dan sang the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 panina the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition Act 2013 pathumna Mizoram Prohibition of Child Marriage Rules 2010 te po ken ko mek an ni bok Social Welfare le Tribal Affairs Department lam han how hizaw le taila pu speaker hita hi chuan kan member te po han kut ben lo na turan nei ka ringa lo in sum lo sela kan ram shoi tum hasa te phurit ni thin tuna kan emle pui te phurit ni chhome chok jang khai na tura ro man na rong phur na tur tel na budget voina he house zam takar karon phar thei ka lom le meya object head 49 ORE tangin rong phur na kalpui na tur hian cheng noi zanga da ani tin kan soilar NSAP scheme noi kan halak na tar chom na te kan hriat lar all age pension te widow pension le disabled pension te minister velam pang te kha an thoma ri ve mi lo maya ani mo kan pe ve lo me pu speaker I phal le to na man na ngai to na mani chule widow pension le disabled pension te po state in atum thin chu cheng za atangin cheng sang khat thewa ti pun ani dona pu speaker ik nang ma kal tlangin hei pu be chuan mani khan zona an siama ma se ka chang man talawa ta hian ka chan ani me sela hemi tan hian object head 31 GIA general hwaya all age pension tan cheng noi sang thum le somni le panga point somnga le parukte widow pension tan cheng noi zani somsari pasari point patni bialte disabled pension tan cheng noi somriat le pakwa bial palite budget kan finance minister in min hantel sak thei hi kalom maya in than lai campaign na kan han tun than hi thlathum chung le ka thu ti sa alo chang chho tam hi kalom ple ni putin wa beng wa lo ve pu speaker kan se atheu angin rui hlavin kan ram arun meka kan thalai tam takte chu engma ngai to theilo le engma ti theilowin rui hlo boya an tang meka chung kwa ruma namin atwar boka ramin kan mang an pui mekani hemi wang hian kan chief minister in 100 days program apo malak masak ber na tura ada hian ani hemi wang hian ka department and social welfare and tribal affairs department noya po mala ngalin ko san sang Hmeichhe hruai tu te Hmeichhe NGO sang hruai tu te le department officials te consultative meeting te kan neya in khom puiliana te po awareness campaign kan nei chho ngalani chuti rual che chuan rui hlongai te pualin keima ni department b ka object head 31 GIA general hwaya cheng noi som da ani bokhi kan lom hle a tin I kumdanga kan la hu ngai lo gender budget Hmeichhe le nau pangte din hun choi kan na tura ro manna ka department chan nge siam a han ni te hi min tilom zwal tu ani tin heng ba ka hian malak na sang kan nei te RITC kan ti residential institution and training center for tribal youth durtlang kalpui mekte state social welfare and rehabilitation center chan mari west kalpui mekte ainon venga state senior citizens home nei mekte Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board noya rui hlo do konga inzirtirna invenna le enkol na konga malak na te tin tu na hian ainon venga rehabilitation home for persons care of mental illness to bultan mek ani boka tin chu ba ka chuan welfare of handicap disability hwaya disability pension te stipend te educated unemployed te handicap student stipend te kan pek baka handicap person te tan economic rehabilitation program te kan nei bokani tin chu baka chuan article 275 ani chin akhan pudong te le midang tang te pin ron soi ang khan fan om te mangin mason na sang tha thothin ani a
Eclavia School kan ti mai thin EMRS kan nei sa te en kol le nei belzel na konga mason na kan nei zel po helom ka ti le ani an hunung bera chuan demand number 24 na Health and Family Welfare Department chungchang han soita ila Health and Family Welfare Department a hian Principal Secretary kai hruai na hnuaya Administrative Department kan neya tin Principal Director hnuaya Directorate Pali Directorate of Health Services Directorate of Health and Medical Education Directorate of Ayush and Directorate of Nursing te kan nei baka National Health Mission te Mizoram Medical College te Mizoram Healthcare Society te Mizoram State AIDS Control Society te DHMB hnuaya Mizoram Cancer Institute a ompoka a vain establishment lian tak som an omani chu an zinga pakhat chau pohi department pa ngai tak tiat an ni a an malak na tlang pui han soi dia tila pu speaker alo radio ni pon he department hi chu lian ema do thei takin in lo ngai thadonia zona tam ber po kha ni bok kha pakhat na chuan Directorate of Health Services Nabat RIDF 29 hnuaya vaibel se somni baka vaibel chenga mangin heng na te hi tho tuma malak mekani pakhat na chuan tlabung subdivision hospital pani na PHC pani sub center sompali quarter pariat pani na tan chuan North Eastern Council NEC atanga cheng vaibel se som pathum mangin mall lungthua Central Medical Warehouse sakna tura malak tan ani pathum na chuan district thar pathum khozol sai toile na thiala Senior Chief Medical Officer Office Building Tour Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP tangin sakzo ani tep to ani patni na chuan Directorate of Hospital and Medical Education Civil Hospital Aizole Kulikon Hospital Biometric Attendance Mantan ania Health and Family Welfare Department noi office changa po biometric attendance phang turin in buat sai mekania he kan ngai poimo ema 100 days Chief Minister 100 days achievement ani awangin nichina khan pu speaker kalo soi theihil hlawa ka department chang danga po khan 100 days ma in man vek tum ani tena panina chuan civil hospital aizol a hian dam lo zong te chu an lo record kim changkum som chung an da thena turin kan digitize to boka mani loka khan ka wa honga tin pathum na chuan CCTV camera somni le pathum dual monitoring system chu dam lo ti le thok tu te himjok nan kan install bokani tin palina chuan hospital pharmacy chu dam lo har sa jok ten dam doi man tlom takan leinan ni somni le pariat thani somni le pali tang khan an lo kha ring to kha kan hong thar le a bikin dialysis cardiology le ICU patients ten an chhor tang kai le ani tin chu ba ka chuan dam doi man tlom kan ti kha rei tak alo in hong to lawa nok ti deuh pol an lo om ani mai thia how tu te thu ne na tang ka sia danin aushadi dam doi man tlom dor po khon tharle ani bok ani pangana chuan hospital website chu mi puiten ol sam taka doctor duty hunte birth and death certificate dil nan te scheme sang te hriat nan tan kan kalpuya tuna hian website address hi cha.mizoram.gov.in ti in hingthla kan dil me kani tin tuwa ka chuan hi online registration OPD registration le UPI payment le SMS lab report ti mi puite tan ol sam taka man thena turin trial run kan nei bek bokani civil hospital hen ma kan sona se ema tin civil hospital aizol a hian kan policy a kan tiang khan e counter thar kan siam bela nu nau pai te kum upa te le khatiang ang ho tan khan e tuna hianin OPD thar kan siam bok ani ti kha tuna chuan counter paruk a omta ani chu chuan pariat na chuan Mizoram ma saberatan HIV viral load machine HIV nat na shik tam le tam lo na en na le treatment response le drug resistant hriat na khol chu civil hospital aizola bun ani buka tin na sit satangin 100 bedded Colosseum district hospital sakna tur le equipments leina tur project ve cheng vai bel si somni le patni mu ni in na tho me kani nesit satang bokin upgradation of cardiology department civil hospital aizol project vai bel si som patni le noi somli le patni muania na hi tho me ani bok ani adot le chuan NEC tanga noi somruk le pathum singa sanga mangin district hospital longtlaya dialysis unit siam ania civil work zo to nia jem kal tlangin bungroma mote leitura machop mek ani adot le chuan Ministry of Health and Family Welfare atanga project kan hu trauma center
lung lei long tlai sia ha scholarship champhai le ser chip te sakzo to ni in civil hospital aizol mi po sak mek ani som pathumna chuan sasi hnuai project construction of laboratory building at civil hospital aizol nuai zathum som kwa le paruk chu state pwd tho tura pek ni in na tho mek ani pali ador le chuan som pali na chuan power grid corporation atangin csr fund by bel si som thi le pakhat project 100 bedded district hospital ser chief sakna tur chu mu ni in work order po pek fel ani to na tho tran tum mek ani som pangan na chuan strengthening of health infrastructure for comprehensive response to possible outbreak of covid-19 in Mizoram hnuai sum mu mangin puk pui lunglea oxygen generating plant refilling station bunfel ani to bokani hemi thok tur te po hi kan ngai to chhome bok ani som parukna chuan district thar pathumatan district hospital sakna tur nesit satangin fan hu ani to khozol le na thial district hospital tan contractor te thanfel ani to saitwal district hospital satu tur po boy pui mek ani som pasarina chuan kalpung thara hi chuan health department lampuin na sazoka tertiary sector lam kalpui hi kan du hle a heng kan du na te shia in kan minister chak tak UDNPA department changtu puke sap danga chuan aizo smart city limited atangin aizo civil hospital tan MRI khol min ngai to sak meka khol procure tur hian tender te po an chwa mek nin kan lo sia dam lo ta na tangkai don a mi pui ai oin lom thu ka soi du bokani pu speaker i phal na in mi pakhat phei chuan MRI kan nei hi adu lu tuka atong trai ngat thina tukin zinga i hausa ka kal don ti shet pokhan MRI mol kha oron soi chuak ro tia chu chu pusapan miran petani kan lom hle mai som parian na chuan super specialist subcader post create tharte cardiology a hian post pani kan create thara nephrology a hian post pakhat kan create a kan fill boka cardiology khachu ala vacant ni super specialist ani chu surgical oncology a hian pakhat kan create a field ani boka som pangwa kwana chuan specialist doctor lak bel turap malak mek ni in MPSC point advertisement te ti chuak to a lak fel thwai kan be se ni orthopedic a pakhat gynecology a pakhat ophthalmology a pakhat radiology a pakhat medicine a pathum chuan pathum na chuan directorate of ayush kan soi lenga ayushman bharat hnuai sub center somthum le pariat ayush health and wellness center sa hlan kai ani a sub center pathum dangpo hlan kai tuma malak mek ani panhina chuan kulikon aizola 50 bedded ayush hospital le keifanga 10 bedded ayush hospital saktuma malak mek ani ayush health and wellness center som paruk chuan NABH quality atha ani ti hriat puina accreditation a muthara India ram puma ayush health and wellness center zinga NABH accreditation hmasa ber kan ni kutben lo chi hei po hi palina chuan ayush health and wellness center samthum le pariata Harbour Garden Siam ni in State Medicinal Plants Board Directorate of Ayush chuan Department of School Education nen tangkopin school samnga pahnia Harbour Garden andin mek bokani pu speaker voina i health department atanga gift in don te po kha Harbour atanga siam ani ti karan soibe shim ani ti chuan pangana chuan i grade 3 Mizoram Health Service atan Ayush subcader medical officer panga kan la tharbok ani tuna chuan Mizoram Medical College sungchang kan soibe le thunganga thoktu in dailo na wangin ZMC thoktu turte lak bel ani a associate professor panga staff nurse somni le pariat medical record technician pani MBBS first batch zirlai somkwale panga te chuan internship antimeka sang ni somni le pali April atangin anzawang heng zinga zirlai somsari panga hi Mizoram mi anni pathumna chuan project le zirchian na research rang ZMC han kalpui mek ania palina chuan nesit noya residential hostel pani mi pale mi chetan vaibel che somni man chu sak mek ani NEC noya vaibel che rukle point pasari man 60 bedded intern hostel sak mek ani boka parukna chuan Department of Health Research ngai available chen hi man model rural health research unit sak mek ani
pasarina chuan special package government of India atanga don tur first installment tan vaibel se somkwa pakwa le noi somre le pakwa chu college zirtir tu tere na thokdang te roina tan mantur DPR kan thelut ani delia chuan dotlia chuan Directorate of Nursing hi ni kwa tharia sang hi somni le pathum mani deulok khan siam tharni in tuna hian Principal Director Health and Family Welfare Department in Director Charge ala ani panina chuan GNM School champhai chu ni som pariat kharia somni le pathung tang athum atang khan hon tan ani a GNM hostel sakchung chang sum din hun chu hetiang hi ni Central Sector Scheme atangin noi za ni somnga munia noi za somnga hi hostel saknan PWD transfer ania noi zai ro chu school ma mo le na na man ani school sakna tur dai lo na hi saski tangin noi za thum som kwa hi mu be se ani lain first installment chau mo ni chuan noi za som kwa chau man the ani anga chuta chuan noi som kwa hi leiba omsa liability ani to wangin noi zai na dai chin cha sak belangai do ni hei hi pu speaker kan finance minister po hian khoi takami lo shat pui turing kan du le ani apathum na chuan CSS development of nursing services atangin nursing school lunglei chu nursing college hlan kaina tur project mu ni in college building saturin state PWD ma alameka adot le chuan tun haya tutor somni le staff nurse contract somnga lak ani ato apani apanga na chuan Ministry of Health and Family Welfare government of India tanga project kan mu noi zani somnga pangin GNM hostel sia ha chu zofel ani pu speaker heta hian a school building khachoni min lama ala zo lo dan te kan soi to ha kan sianga aparuk na chuan Ministry of Health and Family Welfare government of India tanga project kan mu tho GNM hostel champhai chu state PWD tho tura hlan fel ani Mizoram State Healthcare Society heta po hian pu speaker kathian te hi kut beng turin lo in ring se ka dul he mai Mizoram State Healthcare Scheme noi dam lo te bil cheng vai bel se som pali le noi som kwa le pakwa chu January tha khan pek chwani in tun din huna cheng vai bel se somli pariat point noi som nga le paruk bal om po hi bank a pek chwa mai the turin check boy pui mek ni in kar thar lama chuan dam lo te bil hian account a theu alu man kan be se Panhina chuan healthcare scheme kan man lai mek kalphunga hian siam that ngai lai ti omin scheme kalphung herrem turin sarkarin phalak na kalpui meka mi pui zong huap zo universal health coverage scheme ani theinan phalak mek ani pathumna chuan healthcare hnuaya mi pui ten an chan vo dik tak an hu theina turin phalak ani a Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pu Bilal Chan Zobatenen po interministerial meeting te po kan nei to atuna hian chak tak ma min lak sak ngalin ration card siam thatna kalpui me ning kan sia kan minister chunga po hian lom thu ka soi ngal ani apalina chuan healthcare scheme huam zau zo ka kalpui tum ani na hian central scheme kalme ABPMJY nen huang khata sui fin ani don ani pangana chuan healthcare scheme hiti changtlun na ta na ministry hmasa ten malak na local puito Asian Development Bank atanga sarkarin loan lak tura roman alo siam chu kan bo jui zela June tha hian agreement sign turin kan inti ani ti chuan adot le chuan Mizoram State Cancer Institute MSCI Japan International Cooperation Agency JICA hnuai cheng vai bel che zasari man Mizoram State Super Specialty Cancer and Research Center din na tur chu malak chhozel ni in tuna hian project management consultant tur than mek ania MSCI thoktu in dai lo zia te shia in hang post hi create thar ania sarkara lak bel pharna kan boy pui me ka chung te chu anesthesiologist pakhat palliative care physician pakhat medicine specialist pakhat grade 2 of MHS GDMO patni grade 2 of MHS dental surgeon pakhat staff nurse som laboratory technician patni group D paru tenia chuan tuna hian apariat nata national health mission kan soi lenga NHM hnuaya reproductive and child health RCH program chuan Population Foundation of India tangin loman pakhatna kandonga hei hi te na sang te north east state te zinga hrisel na lama kan ti that awanga pe kan ni loman hi ni som paria December sang ni som ni le pathum khan New Delhi Assembly in poisa fai cheng noi nga pu speaker akeng ani na chuan
RCH portal December sang hi somni pathum thleng khan naw pai za zela somkwa le pali person register ni in national level NHM Mizoram kan ti thaber bok ani alom am hle mai kum sang ni somni le panga TB bo turam halak nakal zela abik taka kum khat chung be pui thlang na TB elimination accelerator initiative chu Mizoram Central TV division le kan partner agencies sang ten tenen chan mek ani tina dot le chuan sub center health and wellness center shanga health and wellness officers ni somsari patni lak ton nia tun naya health and wellness officers som thum lak thar ani tin aspirational district te aspirational block ngai poimo le zwal an nia chu wang chuan pu speaker kan member pu lalzir liana bialte pokha kan tlo thwai dona Mizoram aspirational block pathum tuna point block lama chuan kan ne lungsen te block te ngo pa te rei ek te nia the to pin mala kan tum ani tina dot le chuan primary health center pani aibo PHC le thingsul PHC te chu PHC thabik national quality assurance standards NQAS certified thar anni dot le chuan malaria wanga damlo na le thina ti tlem turin damdoi cha thosilen Mizoram district tina semmek ani ani lok khan ka vai liam ani he po hi pu speaker pariat na chuan risel na kong halak ol samjog nan Mizoram mi pui zong zong unique health number Ayushman Bharat health account abba number nei turin Ayushman Bharat digital mission kaltanga chaktaka malak mek ani adot le chuan Pradhan Mantri Ayushman Bharat health infrastructure mission PM abim kan ti hnuai khan district hospital soma laboratory changtlung tak integrated public health laboratory da turam halak ni in siaha champhai le na thiala te malak tan ani champhai district hospital vaibel si som pathum man champhai district hospital vaibel si som le pathum man critical care block sakmek ani bokani somna chuan 15 finance commission health grants noya hian heng hun pasre tihan block public health unit laboratory changtlung tak sak zon nia chongte cher hlun kor tha thenzol ngopa tuipang le vaireng te tin urban health and wellness center hun som pasare din to nia district hospital tin ada vek anni chuba ga chuan emergency covid response plan hangin Zoram medical college 50 bedded critical care block sak tura boy pui mek ani Mizoram health system strengthening project MHSSP hi World Bank ti te pokhan lo theta mela hei hi World Bank loan manga kalpui ni in health system pui tura ruam man ania district thar pathum khozol na thiale saitwala chief medical officer CMO building thar sakmek ania district hospital policia halong tlai champhai le lungle ate major repair le renovation nei tura ruam man ni in sia hale lungle na thotan ani emkon po tis phui sui turin malak tan to ani dot le chuan Mizoram State Healthcare Society MHSCS office tur hi Directorate of Health Services building din thara hian an siam sakmek bokani in chu ba ka chuan damdoi na thok tu doctor le nurse te thiam na bel chhana tur clinical knowledge and skills improvement online in zirna buat sai ania practical sessions po nei chinania Dr. Zali somli pariat le nurse sang khat le za le somthum ten he application hi an mang tangkai le ani CSR fund chungchang ato bera chuan CSR fund chungchang hi ka soitel du loka phailama company lian tak te hian an CSR man chhuana konga health sector lam hi anon ngai poimo em thina alom om hle ni tun hnai me pokhan Sri Ramachandra Institute of Higher Education Polur Chennai tenen thokhovin CSR fund mangin an doctor thiam tak te Mizoram anon tira cardio camp anron neya mi puite zinga lungnat na nei zai ngai mi za somni priat lai an muchwa ka lung zai na sen so hetam em ti chu kan thetlang veka dam lo le attendant pakhathi Chennai an juk then thak chuan zaina sen so zong le an lo ho le na lam tur air ticket kha an tum sak vek bokani tunai hian ngai poimo zwal mi somni an thang chhuwa ka chung zinga mi som paruk te chuan Chennai an thleng thatoa floating taka zai an ni ngei po ka be sei em ani tin selco foundation tenen tang kopin CSR mangin PHC le sub center zani somthum le paruklaya solar rooftop minronda saka kumin kumthara po hian PHC le sub center danga po install the zer anron tuma anlom le ani
ข้าอัตลางปุยกับดีพาร์ตเมนต์เทพลักนะเฮเฮาส์อมตะกะกรันสวยเทเตจูนี่กับดีพาร์ตเมนต์เทอุลุกตะกะผู้สปีกเกอร์อีพัลเนนกุลิโกนะซอนคุมซาอมเทนตูร์เนสิตอาจังอินฟันกันดงบกจูปอจูมาลักถ้วยตูร์อันนี้บกนี่ข้าผู้สปีกเกอร์อีพัลเนนซิวิลฮอสพิทอลฮีอัตโตอันฟูดฟอลสร้างกุลิโกนะเฮียนอัน next กันเราเนี่ยนี่ชวนมีปุยเตมินชอกจังขายนะโดนนี่ก็ดีมันเตอุลุกตะกมินเอ็นปุยฉันเห็นง่ายแต่ก็สวยโหนมินในปุยวางเฮียน member จงติดจงอารมณ์ถูกก็สิลเจ้าผู้ speaker ก็ official ก็ถอปุยเตฮีอันฟิลมาจันนี่นะเฮียนลมถูหันสิลก็ดูบอกว่าเอ็งไล่ปุยจานดาร์สมปะเนี่ยประคัดเพจุนิจานะฮันดาร์ขัดก็โกละกันโกลเดียวปุ๊บเมทิลเชียเจียนดูก็เนี่ยเสียแล้วละเวเลไม่บอกว่าขัดยังขันมินโคออเปรตใช้ก็ล้อมตักเจ็ดนี่ผู้ speaker ที่ชวนอันทุสอยเขาจุกระเรียกโดนโตเราอันนี้ไม่ล้อมนี่อันล้อมเอาไหมสุดที่อันนี้ชวนทิลดังกันดิบ้านป้าสดีแล้วก็ทิ้งหาโดนผู้ speaker ทิ้งหาโดนมั้งมารู้ที่ดีมานเตก็ป้าสันดิลโรเลยผู้สปีกเกอร์กุมสังหิสมหิปลีจังสมหิเลยปังชูงมันตูระตานก็ดีพาร์ตเมนต์จันช่างเตดีมานนัมเบอร์สมหิเลยปลีนะ Health and Family Welfare Department ตานเจงไวเบลเซจาริยัดสมทุมปกวาหน่วยสมงาปทุมเลสิงรุกนัมเบอร์สมหิเลยปกวา Social Welfare Department ตานเจงไวเบลเซจาหิสมลีปัสรีหน่วยสมรุกปริยัดเลสังาเลนัมเบอร์สมดีเลปทุมนะ Tourism Department ตานเจงไวเบลเชสมปทุมหน่วยสมกว่าปฏิเลสิงเรียดอวายเบลคอมเจงไวเบลเชสังขัดซาเลปขัดหน่วยสมปลีสิงลีเลสังาฮีเฮเฮาส์อมตะเคียนเป็นพาสปุยตูรินกรอนดีเลเราไหมเราไหมมิชินคานมินิสเตอร์จอมตักปุยซีบโอเลตัวน่ะชวนกันมินิสเตอร์จอมตักปีเราเรียนปุยนะดิมานเตปขัดนะdemand number somni le palina Health and Family Welfare Department Vaibel Cesariat samthum pakwa noi samnga pathum singruk panina demand number somni le pakwa Social Welfare Department Vaibel Cesani samli pasari noi samruk pariat le sanga pathumna demand number somli le pathumna Tourism Departmentไวเบลเชสมปทุมน้อยสมกบปนิและสิงเรียดอวาอินเจงไวเบลเชสังขัดซาเลปขัดน้อยสมปลีสิงลีสังาจูเฮาสปาสรันดิลตาเริ่มตีเปียงเริ่มตีติระอุเล่เริ่มตีเราก็นำจวมเริ่มตีเราตีอุละเริ่มกันติดลังเราเมื่อมินิสเตอร์สมตักลอกทูจิกติดไล่ปนอาศัยเทียพอเลยพอเราข้าลำข้ากันเรียกไม่ทีมินิสเตอร์จอมตักพิลารินปุยดีมานชูเฮาสินลูกวัลตะกินปัสตาอันนี้ผู้สปีกเกอร์กันเราไหมครับพิรินปุยกัน Social Welfare มินิสเตอร์จอมตักขัน Women Empowerment สวยยันินมีปายอันนิ่งถิ่นที่อังเดียวขานอาศัยเวลาขานin Mizoramโรงเรียนละสังเบอร์ข้าไม่ใช่นักการช่วยนิ่งก็เสียนิ่งเราเซ็กเว้นนานๆนะครับจู่ไม่ใช่ทุ่นหัวมีปาเตอันนั้นข้ามอ๋ออันนี้เราเนี่ยที่ตุนไม่ใช่นักการช่วยอันการช่วยฟูลงก็เสียเอาไว้ขัดหน้าเนี่ยอ๋อเอาไว้ขัดหน้าดิโม่ไว้ชูบุ้งทาร์กันไกนี่เราบังคับไหมนั่นโม่อะไรซองนี่เรา